Sünne. Tırgızavlar bu kağıp kaldırgan. Ekevi katar turmuyor. Aynen ülken bu kadar. Buna bizim Vetüproleniyanın balları, Ceke Vetüpraşlar, Irıs, Tölön, Aybekler 3 aylık torpok, cip cep algan torpoktun Rubes karnını açıp operat jazaga çat. Hazır жаңы açıp açat, ana da tartam. Operatsiya kılgan torpoktun içinden çıkan cip. Salafanda koşu orken de böyle salafanda cipti. Bunisi yiriptir salafan. Torpok neyse siz ve komentarı Aybek emне kılıp atasın? Komentar ver. TV atabız Rubets'te. Komentar verip konuş. Hazır çoğun kızılıkta bana video atarsa жіберіп. Мына şu kişi bir torpok koyup жіберіп. Баш torpokқа жип беріп. Ардан көп бери тартыпындай кыздан көчкө күч керген жок байбы? Урматтуу Facebook'тагы достор, көчөкү карнынан жип алынган, прессин жиптер алынган музоонун абалы жакшы. Температурасы жок. Тыкат ветеринардык клиникалык кароодон өткөрүлдү бүгүн мына. Ветеринарлар. Мына операция болгон жери мына. Азыр кепшебей калган, азыр кепшеп. Анан азыр диетада только суюктук гана берилип атат оозунан. А так тамак вена аркылуу капельница менен берип атат, глюкоза, витаминдерди, антибиотик баарын ошол ветеринардык эрежеге ылайык жүргүзүлүп атат. Мына жараты кесилген жери перекс водород менен обработка жасалып, анан алюминий спрей менен чачылган, таза. Азыр музоонун жалпы абалы жакшы болуп калды, көзү түрүү. Мына жашынакай болуп турду. Аппетити ачылып кепшей баштады. Кепшебей калган.